Thobela, ke a le dumedisha, ke a le tamisha, ke a le amogela go semoya ka Dr. Magabo. Le gone ke rata gore dire daily prediction ya rena re kwe gore na di na le di re tshwaretseng mabapi tšatši la legono go tla go diragalang ka ra maphelo a rena. Ke na le dikarata tše 6 tše 4 di ka mo saeteng ya left ke tše ile ke tlo thoma ka tšona. Karata tše ke nago le tšona ke the 9 of wands, sorry bagagetšo, ke the 9 of swords, ke the 8 of swords, and gape ke na le the 9 of wands. Okay, ka bušape ka ba le karata e ba reng ke darkness e ra gore lefifi. Okay, ka bušape ka ba le karata tše pedi di ka mo setting ya right ke the 4 of swords le karata re bitša gore ke faith. Okay, ka karata tše ke nago le tšona baka gešo ke rata go le botša gore le kgono go ba bantši e ka se be letšatši le le botse. O tlo kgwetše le gore tšatši la lekgono le thoma ka mathata. O tlo no kgwetše le gore o thoma ka kore e sa le forogo so already ga se o thabe o nyamile go na le tše le gore ga di sepele ga botse ka ra bophelo ba gago. Dilo tše ka ba dilo tše le gore di amana le tšhelete ke di-financial problems ke mafelo a kgwedi re gotše re na le dikoloto di-debit order di tša salary tša rena ra šala re sena selo ebile re palela ko phela re palela ko phetha mabaka mangwe re palela ko direla bana ba rena sele ene ntho e ke tlhoba boroko ya kgwedi ka kgwedi ke tlhoba boroko ka ra maphelo a rena. Ba bangwe ka kgwetše le gore mohlomongwe ke mathatanyana e le gore a amana le mošomo wa gago, mohlomongwe o kgwetše le gore ga o rate mošomo wa gago ga o rate total o setse no ya ka la gore ga ona choice bana ba nyaka go ja dikoloto di nyaka go patelwa. Nako ngwe kgwetše le ntho la gore e seng gore ga o rate ke ntho la gore kore nako ngwe mošomo wa o ba boima kudu mo e leng gore o kgwetše le batho ba reporta mo bona ba expecta 1 2 3 from wena ene wena o goga boima mo e le gore ka mokgwa e le gore situation e gona ka mo mmerekong situation e leng gona ka mo mmereko e dira gore wena o be le stress se sentši o phele o nyamile o ka nako nkgwetše bile o sena maatla a go šoma o sena maatla gore o ka tsoga forogo wa ya mmerekong o nagana wa ya mmerekong wa lakalela. Ka nako nkgwetše le gore ke mathata a relationship mohlomongwe o na le ntho e diragalang ka ra relationship ya gago a se kgale thomile go diragala goba ke ntho e le gore ke kgalentši e diragala mara ya ke pušeletša gantši le gantši. So ke ona mathata e le gore o ka kopana le ona tšatši le khila le kgono mohlomongwe bile ke business ya gago dilo ga di sepele ka botse ka mokgwa bo go naganne ka gona dilo ga di sepele ka tsela maleba gore o tshwara ka mola go a senyega wa re o tshwara ka mola go a senyega dilo ga di sepele ga botse mo e le gore o kwa o na le stress se sentši se e leng gore ge o ka se entertainer stress sewe wa se leka o solva mathata a gago se tla o tlišetša depression se tla o tlišetša malwetši di-high blood pressure jwalo le jwalo malwetši le re tseba gore a tliša ke tšona di-stress se tla o tlišetša le malwetši a dipelo jwalo le jwalo. Ke rata kore today o tlo kgwetša o feela o ka re wena o stucked o eme poleke teng ga o kgone go shootha o ka re o eme between mabota a mabedi ga o kgone go shootha ga o kgone go dira selo o feletšwe ke dipolane o feletšwe ke di-decisions o feletšwe ke o ka nagana. Ke rata gore o tsebe go ya ka dikarata tše tša ka the 8 of wands e mpotša ka mokgwa le gore wena o motho o mo strong ka gona o strong o ka no ba o sa lemoge bo strong ba gago o strong wena ene nako ngwe o lebelela mathata o ka ipotša gore wena mathata a gago ke mathata a go feta batho ka moka o na mathata a ma wes ya bane mathata a gago ke mathata a no tshwana le mathata a mangwe ga se gore ke mathata a mantšintšintši mo e le gore o ka palela ko a solver mathata a gago a kgona go solvega situation ye le gore ke kgwetša le ka re ga yona tšatši la lekgono o ka kgona go tšwa ka re ga yona seo se nyakang fela ke proper planning. Mathata a mang le mang mo lefaseng a na le bofelo nto ngwe le ngwe mo lefaseng mathata e go ba dilo ka moka di dikhosa ke rena batho so go ra gore ke rena ka kala ke rena re dikhositšeng ke rena re ka kgonang gore re tšwe ka re ga tšona ba mohlomongwe re di-solve di sa ba gona o ka kgona go di-solver ge fela o ka ba le maikemišetšo a o di-solver
ama mathata a se ntho e le gore o ka e solva le kgono ya ba fela le kgono e ka tšea nako mara as long as o ikemišitše gore ntho e ke nyaka go bona ke itloša ka bophelo ba ka ba bothata bo ke nyaka go bona bo fela goba bothata bo ba tšhelete bo ke na le bona kgwedi ka kgwedi ke nyaka bona bo fela ntho o ka e dira bo tla fela bothata bowe ke tla tlo dira video segale ke bolela ka gore mathata a ditšhelete gore na go setse kgwetša o le ka ra dikoloto o ka tšwa jang ka ra dikoloto tšeo so go na le pressure ntšhi ka ra bophelo ba gago o ka o sena maatla o feletswe ke maatla o feletswe ke tshepo ga o tsebe gore na o ka dira eng ene ebile ka karete ya darkness e bolela ka lefifi ka ra bophelo ba motho gore karete e sa confirma dikarata tšo tše tharo tšo di leng ka mo setting ya left gore o tletše lefifi le lentši ka ra bophelo ba gago so lefifi le ka tliša ke dilo tše pedi goba dilo tše tharo number 1 le ka tliša ko wena ka boswena o ka ke tlišetša lefifi ka ra bophelo ba gago go kgotše le gore wena o motho e le gore ga o ke ga o protect lapa la gago and then go ka kgotše le gore wena ka mehla o phela wena le di-negative thoughts ga o nagane dilo tše di-positive kore wena ka mehla go dira dilo ga o dire dilo ka ntho la gore ntho e ke a e dira ene ke ya go e kgona ene ke ya go ba successful o ba motho la re go dira dilo wa re go e dira ona ke a e dira mare ke a tseba gore e ka se be successful already wena o tlišetša sefifi o invita di-negative energies ka ra bophelo ba gago wena o tlhoka boitshepo so a re tlogeleng go ba le di-negative thoughts ke rata o ne o fa motlhala ke tsona go tšone go kgotse le gore motho wa sepela o ya interview already motho o re a sa le ka ga ya ba se potara interview ona ke aya mare go a tshwana ba ka sentše ba na le batho ba bona wa bona gore already wena o dirang o kipiletša lefifi ene ntho e dirang ka baka la gore it's a negative energy yo tliša lefifi ka ra bophelo ba gago already le spirit sa se tlo ya fase energy ya gago ya fase ga o sana mafolofolo interview go ya gona o tla ya mara go sa tsena kwa lebating ba se ba bona gore ai le energy ya e gona moke ga ana le mafolofolo le go o thoma ba butša di-questions o ba le bothata o kore o ba le go di lebala ke lona lefifi le le dirang le shira di-answers tšela ene wa di tseba di-answers tšela negative energy di o dira gore o be le letšhogo o se ka ba le boitshepo so ke yona ntho mathomelo re ka o tlišetša lefifi ka ra bophelo ba gago ntwa bobedi lefifi la gona le ka tliša ke batho ba ka ntle manaba a gago ke e boletše gantši eke batho ba ile ba ka o jela mona batho ba ile ba ka o bušetša dilo tše dimpe batho ba ile mohlomong wa ka kgotša gore ba šomiša ditlhare mo go wena ditlhare tša meleko ba romela meleko mo go wena batho ba ile mohlomong ba ka ba dirang ba go thakatha ke yona ntho e ka tlišang lefifi ka ra bophelo ba gago so ye ke bolela ka mehla gore the only way ya go tloša lefifi le le re le khosa ke batho ba ka ntle ke through cleansing ke yona tsela e tee ya go tloša lefifi le le tliša ke bathakati and then ya boraro ye le re ka o tšhetša lefifi ke ntho la gore ke boletše lona ka videong tša go feta go kgotse le gore motse wa gago le ona ga o gabotse ge motse o se gabotse o tletše ka lefifi then obviously lefifi le go affecta everyone ka montlong ge motse o tletše ka lefifi automatically o kare motse wa o dirang o bula mabati o bulela di-negative energies o bulela di-entities o na le video nngwe ke e dirile ke sa gopola gore na heading ya yona ke be ke bitseng mare ke something to do le lefifi and then ke bolela ka dilo tše le gore di inverter lefifi ka gare ga metse ya rena ke bolela ka go ka kgotse le gore re tša nako e ntšhe re sa dust re tša nako e ntšhe re sa koloma ke kwa dikhoneng jwale le jwale ke some of the things tše le gore di inverter lefifi lefifi le le ka tliša ke di-entities ka tloga ke tlhalosa gore e ka ba dilo tša tshwana le dipoko e ka ba dilo tša tshwana le madimoni di-demons jwale le jwalo so karata ye e bolela ka molaetša o bolela ka ntho la gore go na le lefifi le lentši ka ra bophelo ba gago that is why dilo tše di tlo diragalang today di diragala dilo tše di khosa ke lona lefifi leke so wena o tla lebelela rona go ka ba ile gore ke e feng ya tše tharo tše ke di bolela tše ile gore di ka ba di tliša lefifi ande wena o swantse o bone o make sure ya gore wena o kore o make sure ya gore lefifi lewe wa le tloša ka ra bophelo ba gago wa le tloša ka lapeng la gago go tla kganya ka gare ga bophelo ba gago ke ntho la ke rego
dilo nto ngwe mo lefaseng e khosa ke rena mathata mo kana a khosa ke rena ene bile ke rena rena go le matla a go atlosha mathata a uwe so ka karata tše dingwe tše pedi tše di leng on the left hand side ka mo gore side ya right ke na le the four of swords ka busha ka ba le card e ngwadileng gore faith I mean yona faith ya ngwadileng gore faith ka yona the four of swords ke setse go butse ka the 10 of ke setse go butse ka the 9 of wands gore wena o na le matla gore o nompa o nagana gore ke bofelelo ba lefase ke bofelelo ba dilo o bona o ka re wena gona batho ba go betraya ba go tlhaba ka marumo jwale le jwalo yele ka kala batho ba tlhaba ka marumo o bona ka re go fedile ka wena a se go fele o na le matla ema ka maoto o lebelela mathata a gago ka mahlong o solve mathata a gago so ka the four of swords ke khathe ke yone ya go tlo fa solution to your problems ka re dilo tše di diragalang wena today ke dilo tše le di ka tla tša go tša di go affecta beke ka moka gore di se ke tša go affecta beke ka moka o swanetše go make sure wa di stopa today and o tlo di stopa jwang molaetša o ko kry-ang go tšwa go mangele o re le kgono le a kere kry-a nako ya go khutša kry-a nako ya gore o be tee mohlomongwe o ka ba le mmerekong wa gago ka lunch le ka gore today ge e le gore maybe go tselo ka lunch maybe le dula together le babereki ba bangwe la tša dikgang jwale today nko kry nakonyana ya go ba le space a o ite o kgone kore o connecte le moya wa gago go connecta le moya wa gago mathata ka moka a tletseng ka mo dikgopolong tša gago dilo ka moka tše dimpe tše di diragalang ka bophelo ba gago o kgona go di tlosha di a tšwa sorry gopola ona metsi mathata ka moka a e leng gore a ka mo monaganong wa gago mathata ka moka a e le gore a ka re ga bophelo ba gago go connecta to your soul mathata le a tšwa ka moara monagano wa gago ga o sa ja nako e ntšhi wena o naganne ka mathata ka re ntho ngwe gape e le gore ke tlišetša lefifi ke ntho la gore ja nako e ntšhi too much re nagana ka mathata a rena re nagana ka tšhelete re ra e tlhoka re nagana ka ra mathata a tšhelete le rona le ona tloša mathata o ka re ka moara ga mogopolo wa gago a se gore a tla fela ga wa ntšha ka ra mogopolo a tla fela ona a sa le gona a nyaka action go tšwa go wena but gane jale a ntšha ka ra mogopolo gobane kona a tlišang distraction a dira gore wena o palele ko focusa o palele ke go kry-a solution to your problems go wantšhitše ka mo monano wa gago o sa nagana ka ona too much akere and then monano wa gago o ba le a clear mind mo e leng gore go thoma go tla dikgopolo tše di botse tše le gore o tla ba di tlišetša ke mangwele a gago ga bantši ba go bontšha mabaka a gore na o ka dirang wa eng go solva mathata a gago o thoma go kgona go dira di-good decisions di-decision tše le gore di tlo go thuša gore o kgone go solva problem yero e le gore o na le yona lekgono e re go tšhaiša lekgono go fihla gae mola o fetse o dira tšeo di dirago o kry nako gore o ye ka kamoreng ya gago goba anyway ka montlong mo e leng gore o tla ba o ditše o eteng o tlo no ba o tswaletse curtain tša gago o laetile candle fela o se ka laeta le bona motlhagase o laete candle fela e tee e tšhweu o tše glass ya metsi o e beye mo gaufi le candle ya gago e tšhweu and then o dule godimo ga setulo sa gago o tla ba ntse o lebeletše candle ya gago le glass la di tšhukua matlho a ka nona a kitima ya molemo wa lebelela candle la for nakonyana bo 5 minutes ka moranyana wa lebelela metsi a le jalo gore o tlo ba focusitše mo dilo tšeo tše pedi candle o tšheu ke kganya e ntšha lefifi o thoma go lwa le lefifi lela spiritually wa le tloša ka ra bophelo ba gago wa le tloša ka ra motse wa gago metsi a le lona keng ke kganya ke bophelo di tloša lefifi lela di tliša dilo tše di botse di-blessings ka ra bophelo ba gago di tliša kore di-good decision making o kgone go nagana ga botse o tlo no dulana ka mola o kgomotse gore letu o ntse o connecta o le ka connecta to your soul o connecta le moya wa gago and then go ka dira sowe ntho e tlo go thuša kudu gore o kgone go tlo dira good decisions then o tlo kgona gore o nne fase
o tšee pene ya gago le buka ya gago o thoma go thala-thala mo fase di-ideas di tla thoma go tla o tla ba o di fa ke badimo ba gago ba tla go fa di-ideas tša gorena mathata a maswa o tlo a solva jwang a maswa o tlo a solva jwang ga ile gore bothata bao ba le kgone bona le bona ka se sebaka ke bo ile gore bo tlisitše ke relationship mohlomong o na ntho e diragetseng ka ra relationship ya gago ye le gore e ka nna ya causa gore relationship ya gago e fele tšatši la lekgono ene ga ile gore a se nako ya relationship ya gago e fele di-advice tse o tla go di kry-a go tswa mangelo a gagwe e tlo batša gore dula fase le motho le your partner goba monna wa gago ba mosadi wa gago le try go solva bothata bo ba ka ba go bontšha gona bothata bo bo tlo solva ka jwang kore ntho o tlo e dirang yela ya you connected to your soul e tlo go fa maatla a re wena o kgone go solva mathata ka tsela ya kore ya maleba goba ka tsela ya seriti ntle le mašata o le calm ke ka mokgwa swantse o lebelelane le mathata ao ka gona ge ile gore ke mathata a ditšhelete le gona and then ba tla go fa solution to your problems ba tla go botša gore bereka so le so le so ka exete ke boletse ka rona mathata e le gore re ka se kgone wa fediša immediately a mangwe a ka tšea nako especially le gore maybe ke dikoloto mara ba ka o tlela ka di-decisions tše di botse tše le gore di ka o bontšha gore gore o tšwe ka ra dikoloto tšeoe thoma go bereka so le so kgwedi ka kgwedi o dire so o dire so o dire so o tla bona gannyane di a fokotša ka dikoloto tšeoe gomme nako e se ye kae o tla ba o tšwile ka ra mathata a dikoloto re se ke ra lebala gore nako ngwe mathata a dikoloto ga re šala re tsena ka ra dikoloto tšena ga se re ene ga re ketire re no bona re tsene e leng e le ge batho ba ile gore ga ba rate manaba a rena ba berekile ka mokgwa ba berekileng gore rena re rate dikoloto kore o re le go selo sa senyake o bone o se rekile o no waste tšhelete e me ya bona gore tšhelete e phatlalale re se ke ra kgona go tshwara tšhelete ka seatleng re se ke ra kgona go saver ke se ba se nyakago ga ba nyaka go bona tšhelete le gona ka kwa bankeng ba kwata so ba nyaka gore re phele re na le di-stress ba tswa re the minute o thoma tsena ka ra dikoloto o ka sebele nako ele ya gore kore moya wa gago o bulege o tlo kgwetša nako e ntšhi le gore o phela o tshwere ke stress ka ona mathata a dikoloto and the more stress you have ke the more lefifi o bane le lona ga o sa kgona go focusa a o sa kgona go bolaya le badimo ba gago a o sa kgona le go rapela mafeletšong o tla ba o swetse gore ke a rapela mare modimo a nthuše ka selo go no tshwana wa feletša o latlhela tolo o sa rapela so molaetša mongwe gape ba bolela ba re o re go dira lotše ka moka go leka go connected to your soul make sure o be le faith e ba le tshepo ntle le go ba le boitshepo o ka se kgone go tšwa ka re mathata a gago ntle le boitshepo o ka se kgone go kry-a melaetša gabotse ya mangwele a gago melaetša e le gore e go botša gore na solva mathata a gago jwang ntho ngwe le ngwe o re go e dira o e dire ka tshepo e re go rapela o rapele o ena le faith e re go bolela le badimo ba gago kore thapelo yela e tšwa mo pelong e tšwa from your soul o be le tshepo go kgopela modimo tšhelete go kgopela mangwele ao tšhelete ene o ba kgopela with faith o ena le tshepo ya gore ke nnete ba ile mpha yona ke a go botša letšatši le ka subele o se na yona tšhelete mare o ka kgotša le gore wena kgopela tšhelete mara tshepo ga e gona ka ra bophelo ba gago then obviously o ka se ikere so lefifi ka nako ngwe le re dira gore re se ke ra ba le tshepo re felele ke tshepo re felele ke boitshepo o re go ya di-interview tša gago o ye o ena le faith boitshepo o re go ya o ipotse gore yela poso yela ke yaka ntho ke yang go e diragane jalo it's just formality interview is just formality poso yela yona ke yaka mmereko la ke waka ke o file ke modimo le mangwele a ka le badimo ba ka and o ipotse gore di-question tse ba yang mpotšiša tšona ke tla ba ke di tseba ka moka ka maatla a modimo le mangwele a ka le badimo ba ka di-question tšona ke tla ba ke di tseba o tla bona o tlo tsena ka ra interview and ebile o tlo araba gabotse and ebile poso yo ba ya go fa yona ntho ngwe le nka ra ka mo phelong ba ga shike ntela gore o be le boitshepo gore o kgone go manifesta dilo tše di botse tle ka ra bophelo ba gago faith ya nyakega there's no way o ka kgona go manifesta dilo o sena faith e ka se be manifestation teo and for ntho ngwe le ngwe e tle ka gare ga bophelo ba gago go na le ntho re bitša re ke the law of attraction
o swantse wena ka bosona o kgone go attracta dilo tšela tše di botse o be a magnet e ba magnet wa tšhelete e ba magnet wa lethabo e ba magnet wa khutšo e ba magnet wa dilo tše di botse jwale le jwalo go motla bona nto ngwe le ngwe nyakang o tla ikhumana ene mathata a gago a tla fela so reading e ka bolela le ba bang ba lena e ka no se bolele batho ka moka mara le ge ka se bolele le wena sa botlhokwa gore o theeletše maele a ile gore a tla le this reading maele a one day o ka kgwetša le ka ra situation ke bolelang ka yona lekgono and o kgwetša gore maele a tla a go thuša goba gona motho mongwe mo tsebago e ka ba mogwera gago e ka ba colleague ya gago e ka ba ngwana geno o ile gore nako nngwe a ka ba ena le mathata a ke goba nako e sa tlang a ka tla ke kgwetša ena le mathata a ile gore reading ke bolela ka ona ka ge wena o setse kwele melaetša ye o ka tla wa mofa wa mo sendela video le ena tlhakwa goba mohlomongwe wena wa kgona go mmotša wa mo eletša ka mokgwa ile gore le nna ke a eletša ka ona moki e le ka mokgwa ile gore ke guide ke badimo ka gona ke a le leboga le be letšatši le le botse